Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pakcik nama Sulong bin Ali. Pakcik mula dipotong kaki 2019. Penyakit jenis gout tulang. Pakcik syukur juga macam keadaan gini. Orang yang tak ada kaki terus macam mana? Kan? Yang berjalan dengan pakai roda tu kan, itu tak alhamdulillah lah pakcik ada lagi. Tuan ambil satu lagi ada. Bolehlah jalan lagi lah kan. Kaki yang dia dicadangkan ni oleh pakar juga. Akan dibuat oleh pakar kaki palsu Cik Hassan dan akan dibantu oleh Cik Airul. Pin and lock system pakai silikon ni saiz 32, ikut saiz dia yang sekarang. And then dia ada kaki palsu bila dah siap nanti sekali lah. So sekarang ni kita nak ambil measurement dulu untuk ambil acuannya. Untuk ambil mol, panggil mol lah senang. Mol. Pakcik banyak-banyak terima kasih lah bagi pihak Kasubyu bagi sumbangan kaki palsu kepada pakcik lah. Memandangkan kos yang begitu tinggi, pakcik tak mampu nak beli lah kan. Pakcik banyak-banyak terima bagi pihak Kasubyu sumbangan kaki palsu. Semoga Allah memudahkan urusan Kasubyu lah. We just cast Pakcik Sulong and we call that a negative cast. And after this, we will go back to our center. We will fill it with a POP plaster of Paris, and we will get a model that is one we call positive model. So we'll do some changes and adjustment and fix it according to the measurement that we took. And then we will pass on to a technician to do the molding, everything. After molding done, then we will take out the positive model. We will have the plaster of Paris model. So after that, we will use the components, assemble it, and it will usually take 2 or 3 days, depending with the work with the CPO, how much work. Usually it can be done in one day also if they have no work. So usually we took 2 to 3 days, and then we assemble the component. We come back here, we will apply, we will see the height, we will walk him, any problems, any sakit mana, how's this thing. So if done, then we will, that's it, and we're done and give it to the patient. Alhamdulillah lah dapat kaki palsu yang baru tu mudahlah untuk menguruskan kehidupan dalam keadaan macam ni lah kan. Nak normal seperti orang biasa memang tak ada lah. Pertama sekali pakcik ucapkan terima kasih lah kepada pihak Kasubyu kerana bagi sumbangan sesuatu. Terima kasih lah bagi pihak pakcik berbanyak-banyak terima kasih lah pihak Kasubyu. Rasa gembira lah dapat kaki yang baru kan. Yang lama tu kata orang dah habis tempoh kan. Kita berjalan tak selesa, kata nak jatuh je kan. Alright, we fitted the prosthesis to Mr. Sulong Ali, and so it was okay. He has no pain, no issues, and we tightened all the screws and put up the foam cover, so it looks like a real leg. And later, I don't know they will show you or not, so you will see. Pesanan di luar sana apabila kita dinamakan OKU, kuatkan semangat supaya teruslah berjuang meneruskan kehidupan dalam keadaan OKU. Jangan kita rasa kita terpinggir dalam keadaan begini. Kita adalah manusia, makhluk Allah. Kita kena yakin bahawa setelah ini kita yakin kita boleh. Kita teruslah berjuang meneruskan kehidupan sampai ke hayat.